Aj, gdje ste ljudi, dragi moji? Evo danas su vade, jednom slatko, jednom slano. Evo danas ću ja nešto slatko da napravim. Hoće moja unuka, kaže, babi nam napravi nešto slatko, ali da ima unutra, kad ona otvori, da ima nešto, čokolada i tako. Pa ja sam odlučila da napravim jedne buhtle, pa ću vam pokazati proces. Pa da počnemo sa poslom. Tu imam toplo mlijeko, 370 ml mlijeka. U mlijeko ćemo dodati kvas. Možete i sirovi i suhi, nije važno. Evo ja ću ovaj put staviti suhi. 20 grama kvasca ide. Tu su te dve vrećke. Ako dajete sirovi, stavite cijeli onaj sirovi kvasac. Altigerma, kako hoćete. I stavit ćemo tu šećer. 3 kašike šećera. 3 kašike jogurta. To ćemo malo promiješati. Može i da stoji malo, a i ne mora. Evo ovaj put ja neću da stoji ništa. Vidite? I sad ću tu da dam 2 žumanjka. Tako da sam sve pripremila da bi što moguće bude kraći video. Neki pišu da je kratko, neki viču da nije i tako. Ali eto, ja ću se potruditi ovaj put. Ljudi moji, jeste li vidjeli snijega juče? 16. april, snijeg pada. Evo jedan prst. Počet ćemo sa miješanjem. Tijesto mora biti malo mekše. I ovo tijesto sad kad zamiješam, ja ću pustiti jedni 15 do 20 minuta da ono odstoji. I onda ću ga da istresim na ravnu površinu i da ga dobro oblikujem. Evo ja vidim da mi ne uđe još malo brašna trebati. Uglavnom u opisu ću da ostavim koliko sam brašna potrošila. Evo dragi moji, nakon 20 minuta ću ja svoje tijesto da promjesim. Možete malo ovako staviti, samo malo brašna, da vam se slučajno ne bi zalijeplo. Evo. Sad ću ja svoje tijesto da još jednom izmiješam dobro. A možete i u onoj posudi, vidiš kako to ide. Mijesite dok se tijesto ne razgradi dobro. Evo vidite. Ima da budu buftle samo tako dobre. A možete i u onoj posudi isto miješati. Ovako malo što više. Kuvane buftle, sad pustite jedni 10-15 minuta. Mojima malo tijesno, bila je malo manja tensija, ali nema veze. I poslije žumanjak izmutite i premažite. I date u kutiju da se peče na 180 stepeni do te mjere da budu malo zlatnu tu boju da dobiju
Uglavnom da budu pečene pa se javimo posle. Evo, kao što vidite, moje su buhtle narasle. Možete ih premazati sa žumancetom od jajeta, ali unuka je rekla nemoj babi stavljati ono žuto gore, pa sam ja stavila mlijeko i ulje i s tim ću premazati, a možete i vi i po želji kako paše. Vidiš, nakon 15 minuta kako su one fino izrasle. Redna se zagrijala na 180. Bilo je malo previše, ali dobro je. Danas me nešto internet zeza. Hoće i neće. Dragi moji, moje buhtle pečene. Malo ću i ovako samo sa uljem da im malo omekša ta korica. Ne znam danas šta mi je. Danas mi sve nešto. Evo eto, uspjela sam završiti te svoje. A unuka stalno viri u kutiju, u rernu, je li to pečeno? Izvati to babi, to je gotovo, ma nije. Kaže snaha da ne voli vi slatki, kaže što mi nisi metala unutra, pa jem batak. Sad ti pospijemo malo sa šećerom u prahu. Da ih malo pobijelimo. Šta što ti to danas umakati Eurokrem u to? U to je natopiti Eurokremom, čitava tegla otišla. Kaže ona da je stavim malo, puno da je stavim, da je bude slatko. Vidiš ti snaha kako je to fina. Tvoja svekrva mora ići, Ja udati se ponovno. Nemoj, brate, plakali bi za mnom. Vidio pomagljavine. I sad najbolje da ih pustite, da se one malo prohlade. A da probam ovu jednu. Od sve muke. Odvoj. Da vidim jel se ohladila. Nije se to hladilo. To je vrelo. Vidi snojkoš malo. Nije zbog. Jesu dobre, samo su jako vruće. Moraju se ohladiti. Ali ja moram ovo probati ovako vrućo. Ne bilo koja kilova što gore dole. Gore dole, sam gore može otići. Jesu slatke. Izgubo ja naočale. Dobro da sam vidjela buhtle da sam na stolu. Dragi moji, to bi bilo za danas. Lajkujte, komentarište, pretplatite na moj kanal da vas ima što većem broju. Da se meni mili ovo kuhat, vidite kako je sad ide ljeto vruće. Ljubi vas vaša Suvada i volim do idućeg videa. Ćao!